Yada se ya mo akwa ba biem Adom TV bedwam dwumadie so ye de radio sepa ne hweso pa ene ne bambo nti ene yete ase enye ahoden bi enye nyansa ne yetumi enye sika bi ne ahodie bi ayewo anadin bi ayaje papa no a ono ohwe nso ne titwa na dwo da suomu aye nim ye ho so hwe ye date se wufuo nanso ade be kye ne na nsa bi anya ne ye nti me dofo so sorry anopa Techemada bodwe na mojedu mofu sane na bibia ye kama ede ma wo ne wabusua no wadofo a mesra ya de obo wo no ase de owen wo no danase de bia meka ye nipa mpo ye bibi mo obi a obeda ya se a hwese de ya ne ya homodwe yetimu ye yende yesra ye na de obo ye ne de owen ye no ye danase ye na dom so otimi ye bibia nye wa hoden e bia ya hye no nso senkunimdie bi ba wakwan mu a enye wa hoden ya dom no owura ne na ehu mobo fasedama no yeda mo nyina ase stations ne doso danso mo de abre bia na Adom TV na mo de yeda mo ase pa yentimi enkwati mo dabi ya mo ye na ye ni sododo sanke yentimi ba mo fie nyina mu be chiachi amanke be ya na ye fedodo yentimi nya ne santi ne ye ba no pa na ni die kwanso ya boye mu ase eda mo ase no pesa abresa wo hweme emen munyamfo e mo ache oba papa bi oba tan onkwaso awo onkwaso yeda mo ase papa midi afia amankwa tamaklo mene owura Bismarck Jordan akwasinzia boaten JP ena edi dwumade yi ebro wo no pei ti se de onim ye dwumade no bedwam de 5:30 ne yeba se bedwam but Adom TV de ye na eguso sa nti 5:30 no ebobo nyum a be Kenya wo spirit na no pay so hu na so ayo moto kura na de tie nyum no na fa Kenya wo spirit no na obi nim adetie mu nsem na awurade ahwe oso ama ade achen no se nu ana nkoyi a eno kwanu atwam ye sida foforo mu 8 July 2025 a new day kura nti eno ade ni nyina atwam say kosi say yeah the trim nti yen started with a clean note and obi ye wade ye wo ya pa atwam ade achin say ko fe no meka wadwendwen ho da bi enne ya yeti wiase ya ye ko be emfa onua ho asem bi nso otiri mu mane me ha me ye problem ma wo ye wo bedwen ho nene say rade be dom favor no rade favor no be to bi so na de ohia no onsa beka na wasere no se awurade a ohwe wo so de ofifie ekọ no onsa hwe oso mfa nkọ jojo renu alajo ha beka sa alajo de a fairly break titigu twitwi fakase so sa wa nkọ sa ha onimo na wote ho na because of when yes can went to buofu ora ho da bi o obi wo sika ni nyina so wa ye sabia oxygen sine so ba wo ti oxygen bi ensi so umoja ye nkotwe bi ma wo de no a o ma yare bi anka wo obusua ma me won se on mo bia ye okay ti dia ni wa bobo die eni abobo eni areho awurade onim adechie mu nsem no ai kasimo otumi ye nsenkyere no mo ba mo fe na abo no nsia pa ho kakra oba mo bu say train because of asemba ku bi out here mo oba mu so hu kran eda say ye be kwa adomonline.com na say de dwumade ni ahyehye no ye de agudie mu nsam ne bebro wada roma maka kire wo say Adom TV bedwam sika no won mo atwa no hwa omu show anope ya wo hwe mi 1000 Ghana da ho twen twa na abedi Oda kwa sa 20 cedis ukora de 25 cedi 5 cedi 30 cedis 25 cedi 5 cedi 40 25 50 25 ebe pekeo keju abeba no pay the sports no be wan hwa na abedi sa 1000 Ghana no star 281 hash star 281 hash option e 4 star 281 hash option 4 Adom TV 4 no option 4 ne Adom TV twane di ni sisi we sports na kwesi nso tenase a ya the second draw no so be no so another 1000 kofu odi e de ye niam bebre e bi ene ne woda twana obedi
mu se nkoyie o last hour no wo de fa twa na abedi bibia ye bi gidie wo de gidie ya wo bedi o mo didi na wo nza de o mo ka oh mente na ya na mi twa 20 cedis no age 1000 ko twa na ye de ya wo bedi twa na wo bedi nti no sports ne beba health tips na wo twi mu nyina ya kasafa men's health mema na pomoden no hu nsem hia yai mumie nyina ye hwe pomoden hu nsem ba week we mu no de ye focus no wo mema no so ye nua mema no papa bi ekunu nom ye papa nom mumie hwe hu ye pa ti week yi mu anura Dr. Alifa ebo no tofa nyina de maye enne nyame ya adoma 5 minutes ye nche ye besa to aso mesi ye ntietie ma ye hu ebi ana be ma no kuro ni ho yi driver yi wasori ahomache wokọ tie ne fama no nti se bia bibia ni wiki mu ananu afie mo ka eye men's health si yenye sei no watie no aka kire no mempanimfo no de eye memre wa na me nkokora ne de mo mfa ni ago na youth no ene in between hofo no Thomas mo side okọ no oka o monte ti madaro ma the health tips no enso be 5 minutes ye nchakra na ye wi ahose pebeba asemidi kanso ebeba na fe mpensem mu interviews ba ko mienu bi ewrem na fe mpensem mu so ato aso eno ni bedwom no radio for su 97.1 anopaye mamoache emamo akwaba yeda se papa se fidie no egusua eda hase na yenko adomonline.com na yenhwe enra chese pese me kasa bebre because asam no aboye mpusa chese we ne fe no what a shock we ya kasa what a shocker and a sudden se be a simple film sudden Ernest Yaw Kumi if you dan yene no wa ha chese me chese odwen wa wonti ase yes ankakasa ye ka esu yesu pa betume sa de na ba ke be ya ma bro sododo go fia da ne de na hwe nchiro ye rade hu ye mobo ate na no pani ko rade wa Akwatia ho say ya me catch yourself sa be mensu ne de this e mo na mu be mensu e me ma no munsu na wan shukura no so omote e be ja wo yare ahodo e me ma ni nsu obi ensu e ba se wo so usu tie mu aye tisa wo store kra na ja wo tipaye bia dwen ho a won ti ase su ye free su cause ya na nwe nsusu obi abekọ eno de na mmere no ne yenim ye wo de ayenim na mmere na ye de bekọ no obi anim sepa se minim pa se Ernest Yaw Friday na no pa ne ejina car park edi nkomo because after court no waye nkunimdifo ne edi nkomo hyenim kunan se na this year no ne oyema wo mo nkoso anya na obetena so ache se na obefiri mu anura pa nka mechi ni gina ho but ade nyina mu yase emfa sedam ma awrade emu oya tuba Akwatia ne mpotamu a oyire ne mma eja ne na monkafra wate monkafra na wedie obabunu pa Akwatia star boy obabunu pa be matenten gram shiade o ko defend it of course enu ni nyina wonti ase wo badwini we hu nyina wonti ase ye nti ase o onyame pe na otene a wo yase to ono obo awrefie kyekyerewe no kunani ne ma about time constituency party omamu nyina erade nhye den kyekye parliament house ni tichu pa no wona wote ben no wona ete ben no ade o na bia kwasi gina ha na Ernest na hemfinfin na afia wa ha na wo bekọ na kwasi ti ha na Ernest mfinfin ho no obi ani ho na afia te ha how do you feel enye easy
ti awurade ochichire ochichire obiara obia woni Ernest Yaw Kumi anya encounter biara so ho den because obeye why what oko say na dia tin kura ye ntehwe say ye fake news no de I just am kwado mdaship Tino eno wadom online.com sansamo no eno nso kwadom online.com a ewo ho na fe adansefo eye chief imam Alhaji Yusuf Idris nso afrimo no onya 88 years eno nso hu asamo ba ha no ma ewo ha na ka so a obadom online.com a yes pregnant woman beaten into coma over force reclaim to kwadom online.com ewo ho yes opimfo bi ne yabo no yesu say say we bi hye no ho ne ade se no gisi ewuram pa ne akom enka say bi ebe no kre but emfa ho don't trust human being bi possible bi possible na me hwe movie bi abayiwa no ne nyonko brebo pa no ne nipa bi aye group no ma kidnap no because abayiwa na ya kidnap no mu woska pa ane ma me afiri mu nti akora ne nte ne ho ase ama aso opie ono mo nsa no abo na ne papa ti ne nyonko no a woni emema ye gang a kidnap no no kan de na nadam fo mi say I didn't na be kidnap I don't know be because we are my best friend I say yeah my best friend aso o hu ne say oh you soft na wo dasika mu say o ti ho no ma kasa na yeso ono hazela wa hazel crampo ne ma me ni nuan mu nyina one day ewu abefa wo moko enso still ho hada na won appreciate sikanie ba wo ye ene ne yawo na usare na ma me ewu na yese na yese girl no was so surprised the best friend best friend pa o wi eche kwa no akone papa no ho ne hwehwe akora no ya kidnap no enso no onim hu bi onim baby owo nti no bibia possible bibia ade a obema yehu se ye bema pa ne betumi aye no so obaba mu aye asuro no saa nso na ade a yenim so oba aye pa bema ba mu aye asuro no don't trust human being trust God faru ehye nyame mo Bismarck Jordan JP akosinsia abedru emena no pa menchia we afiam so na bia bokode nyame tias ne waru hye mu saa ewo ne mo die ebeka say ye ade a chi die ti nyame aye ni nyina so ada o ma ye hwe Adom online daily graphic if you find daily graphic the bokata and trust now say first indigenous large scale mine ma oni so kakra papa na de ovem no wo form but nyame ne nim ne o ye no ye manemba eti Ora Ibrahim Mahama ene ECOWAS impenfo ene so madom ne $100 million a oko Upper West regional ye wo afumogudie tu kese pa honom ya sabra ba be di ENP Ibrahim Mahama enyo kono engineers and planners okay si o masensa ho krata ye o monsa be kasa $100 million na o hwerem say ECOWAS investment bank no e dey be say $30 million be normally akwa ye preparatory work okay and sana adwuma nankasa asha say afedi o ka the biggest indigenous mining company in Ghana there and the western Upper West yes Upper West very Upper West region government pays 340-90 Eurobond Canada near the buy $349 million at the afro so I say please for coach to be you just say on the kun oba hima e between your daily graphic the bokata obetimi akom akodimo enkomo daybreak the bokata and it was a massive debt relief for Ghana they say send no man pay the two dwa a contractor for abai edo makade hwe no say bosumi nko na wie ye de na yetwa dodo na yes no ye hyenkofo ibo ayensa wam amasama kwan no o man pay say enche contractor be oh no de say yete but still Ose contractor be saba. Yes, ebe ko. Yeah. Ose contractor be saba back to film because finance minister timi amboabo ska akra bia no e de egu anya contractor na oye sa kwan nko a. Okay. Contractor bi o Ghana bia oye aban contract bia no obenya kakra se na be ya
Also aban so dey say push yinaba big push push no aha nti e don so ka ho ene akwan bi a it is no pokia se kwan no nyame anim amasam enye o enye kra every week and then no tie vox pop usune ade hye driver for ibia what you say so mo pon a say trotro no oje 20 Ghana because every day e so mo ko workshop kwa se de brag asi ni dede nku a we die sa kwa ne de omutimi ye pa dia kromo akwan ka so se ehwe ni e so toka ka odina brochire pa twi ni 10 years na ka ne beduro tim se na so utwi ni 5 years kromo anu 5 okra de ko ani mudodo ko anim akwan ne de esra ni die mo omunya maye and the last time no I think said drip coordinator ba ko that deputy also be kan the national coordinator ono so yesra na ni die ma on se so ni to ni ntina I suppose kwan ne bebre kota na etu atutuo no ano ya wohwemu a ano ya yesra mo na ne ma boa ya den so on spare parts wo be call service nko a no 10k 15k ti we do madaroma mo be drepe sa kwan no ntoko ni nyina ma fele maye na obia ntime nkomra jojo basi have you na suntino na say UN for to baby okay efa gay ho gay Ghana twen ho free ho okay say the to baby and today break the bokata sa so the ba anapo no tie nyire no so na me say ka ubiem sika me ye kwei Eric said wadi ba twana obedi *281# *281# option here for me see we dey twa mejo mo no so nti we dey twa na saa ko this sports no beba wo ane se wanya 1000 Ghana eni die mo nso so udi a so nkokwan so yafa nti eno kra na motivate others mom do ohun hyem kofo di enu ankofo di ye na wo so ye 10 nti di maye radio for 97.1 yada mo ase papa ora freda mo anope ye chia wo no adwuma ye 4 pa mo nkoso anya ne amoye no enye fidie ni mfiri ha ne ti agudie mu nsem yi nso enu anso ayi na me hwe player ya onso ne ni nue akunya akwanjia Diogo Jota one day obi ba mema mienu papa bi omunyina ko ye ne yire no ye papa ish ya reho sem but unim se ewo mu ne se woni Liverpool for contract no womo aye ne se womo cancel nti ne mani suku okay like omo de sa contract de aka ni nyina mo de be ma family no na fe enkra no nso womo wehwe womo a ne womo suku na me ba boy de da chi o na mo hwe ne ye akra na se ni focus no de oboa o se hey Liverpool for de oboa o omo de obi wo ka the way aya omo boa wo mo no mommy have you heard this one say oh wow me ba no mama sports and am say kai incoming enra ye da ye bompa ye na akra na bompa ya ma akwa me ndi kwa na fuma ni so Diogo Jota no bompa ya ma ne say ha won say ma bompa ya ma nti mama so me footballer ya krei ya mi Israel kem ya me no kese o ma so mfra dum mu nko adum mu say ball no de da na koma so mo nyame de ubeduru ho ate kane ma pama ho nyame so hwa akoma mu be ye ne kama ye kɔ agudie mu nsam eto so